کنعان برکات تفسروکی انجمن زاگون ساز آری و بریا خسر ج رمیلانی لگل منه که کنعان بخیراتی کیف خوش بوم دبی میوان من گلک مجار هنه گرینگن براسی خلق حزدکن برسوا وان پرسان بزانبن که کنعان پشتی رقا پشتی طبقه پشتی دیرزوره و ادید دست هیزن سوریا دموکراتیک دست ودا نمان من خواست بزانبم هین تشتک بناو ریوبریا خسر یا باکور و رجلات سوری مایا یا نه؟ نه ریوبریا خسر یا دموکراتیک امکارن بجن حال روجاوای کردستان هیا آها یعنی بگوان پشتی ایریشه کو هاتن کرن جالی حکومت دمکی آشامه شيخ مقصود بكره حيا بجي در حافر طبقه رقاي ديري حتى بجي سنوري شدادي امكارن بيجن ايريشن مزن شي بون سربي اساسي هزي مجي سازي مجي قريبون درباسي ام بيجن روج آوا ببن دروج آوا دا سيستم نها ايرو تيمشاندن وكا علي خير بريا خسر بله باشه مثلا نهاتنی دورین کردی دبن کنترل هزین سوریه دموکراتیک و شروانی کرد مانه مثلا هون نافکرن ده جوینا خویا بیده ناوی ریوبریا خسر بگوهرن؟ نه گور چارچوواک و نقاشی هاتن کرن و اتفاقی هاتن دانین نابرا هزی سوریه دموکراتیک قصدی ده و حکومت دمکی ده گور اتفاقیا هاتی اریکرن و شرک و هاتی سکناندن بیستونه هیوا چویی یاکا گور وینا ام کبنا روش کنو ده یعنی وقت سیستم کنو ده عالی اداری داد عالی سیاسی دا عالی لشکری داد عالی اولهی دا عالی دوزاگلی کرد تایبت عالی شوا عالی شامی ده جی یعنی امکارن بیشن چتکی گرینگ هیا لازم پیک وری سرکا دستور بنگهین یعنی دستور کو هاتی دانین جبو سوریا دستور کا دمکی هاتی دانین بلکه گلک جهاتین حقوقی و عالی پاریزری شوپین یعنی اف دستور دمکی چاو هاتی دانین دستور کا تکاری بجه نبنا به دستوریه دوی چارچوبه دا تکوشینا ما کاری ما عالی سیاسی داد عالی قانونی دا عالی حتی امبیژن سیاست هر عالی دا خباتك في عالدين مشاندن كو دستورك كو هاتي دانين آدم كي كوري كوارتن دستورك نور دانين او دستور جي كو حمو هيفين قلي سوري طيبات قلي كرد ودوزا قلي كرد دوي دستور دولي بنجهين بيقو ماشخوا اتفاقي كو هاتي تشكرن نابينا هزي سوريا ديمقراطيك دا وحكومت آدم كي دا دوي او تشت بكرنا دستور دا هروا هاشخوا جبو مرسوم کو درکتی جبو زمان کردی چاندا کردی افهموجی مراسم چراسر نابن یعنی بریارا چراسر نابن هون زانن هگر حکومت دمکی جدیه جبو مسئله سوری که نوجن دموکراتی بری هر چیزی او دستور سوری ولی گوهرتن باشه تشتكيدن كان مثلا الجمواجي عقد الاجتماعي ابو چجور تقولن قريبستا جواکی یعنی وکه دستور که بوجبو پیمان جواکی وکه دستور که بوجبو روز آوای کورسانی و نافچین ریوبریا خسر او هین مایا یا نه بگمان پیمان جواکی یعنی آبا کروجلات سوریش خوا یک خاله و سرکه هریمین جزیره نه هریم کوبانی نه حتی جبو عفرینه جبو دریک داگرکر او راستیجی نابروکا خدا هپیمانا جواکی گلک زاگونین امبیژن گور نابنتوی گور دولت نابنتوی هاتنا عیار کرن یعنی افجی به اساس جبو پیش روجه یعنی ها امبیژن تمامی امبیژن امی پشتا خوابدنا حکومت دمکی آشامی امی بیژن عالی لشکری داد عالی اولهی داد عالی جواکی داد عالی سیاسی داد ام بیرنگی امبیژن ولا بداوی بکن امبیژن بلکی نزدیکبونه نراست بن نهاد يعني دهري من روش آبادا قالك زاغون هنا قالك قوانين ما هنا امكارن بيجن او قانون عالي قوميتين نقاش داد عالي دستوري دابد عالي داد مندي دابد
دا عالیه اداری ده به او قانون اینا نقاش کرن يعني جبو ببن میناک جبو همو سوری يعني راستي اجوره بيجم غور اگاهی کو ما يعني ما خوندي ما شوباندي غور تبليغونا ما جلك قوانين ما يعني وقتاكو ام مقارنتكن بقوانين الدنيا براستي قانون پیشکتینا يعني هم جبو جواكي هم جبو باشا كان چاود الدستور د قانون د ولاتکی ده هبن يعني الاليكي هن اعتراف تدبيجي دستورك سوري دانيه يعني مؤقت وتمثيل ناكي نونرتيا وناكي دستورك واجه هي بيمانا جواكي يعني بيمانا جواكي يعني ود دستورك واجه هبه دستور سوري جهبه يعني هوني يا خوشي بهيلن ندوی چارچوبه تفهم کرد نه مگو کمیتین دستوری چی ببین کمیتین جبو آوازگرنا دستور کنو یعنی به گمان پرانسیب ما آن بجن تجربه میت عالی قانونی دا هم عالی دستوری دا گور عالی نابنتوی و قانونی نابنتوی تجربه مزن چی بود عالی مدا کو امکاربن و قوانینها آن نقاطین دستوری مبادئ دستوری ما في مروبا ما في جنا ما في كسايتا ما في زاروكا هر دريدا علي ابوري دبت علي جواكي دبت ام كاربن د نقاش وحوارك ورن كرندجبو غهارتنك نوجن يجبو دستور نو يا سوري كشتي معلومه راستا ابترم ان هذا ولاتك دا يك دستور تيدانين ناد دستور تيدانين حتى مجي داخل كرن بلكي ده پیمانا ما جواکی دا داویا خالقی اساسی مدانیه ما گوتیه اف پیمان تی گوهرتن گور دستورا کو سوری وری کرن گور دستورا سوریا پیشروجه في حاله شيء هو امكان بقارن اوكي مثلا تنا هفسروك انجمن زاغون سازيا ريبريا خسري يعني وك برلماني او بمينا يانا ككنان لا اكيد امي يعني امي تشارشوفا روج آوای کردستان همی خابتن یشخواد بی علی دجی خاباتک چه ببی یعنی جبو تبلیبونا گلین کرد یعنی پارلمان سوری ده يعني ها ام بيجن برلمانك يك عالي تشيبوا حكومتك يك عالي تشيبوا دستورك يك عالي هاتي افاكرين شخواد عالي عسكري وامني ده بحمو زلال خيانه كي تمثيل ارتشا سوري دكي بحموجي مجاري نقاش يعني ها يعني قالن روج افا جرك تمثيل وينا البرلمان السوري ده وقت بيجن مجلسا جلدا سوري ده جيو بكري يعني يعني و برلمان كهريمي جهبه ككنان يعني كيلك برلمان للشامي و برلمان كهريمي جهبه مثلا هند فكرن روجاوي كردستان انجي نافچين ريبريا خسر ببهريمه كاوتونوم حكم ذاتي بستينه تشتكي وسا حالي حاضر تنيا يعني نهاد تشارشوفا ان بيجن محافظه جزيره دا غور زاغونا ريبريا خوجهي سوريا وزانن مضى خويا صدو حفتاده بيجن الولايات حسكي ان بيجن محافظه حسكي مجلسي هنا مجلسي وخوجهي هنا اف تكارن بيجن ام مجلسي خوجهي تمثيل قال جزيره كن هروها جبو كوبا نجيبه جبو عفرين نجيبه حتى جبو باجاري ديجي مثلا سوريا حلب به هر باجاري كي مساوي خوجهيه بنافي ان بيجن مسا محليه والباجاري يعني ولايتي او تمثيلا فيتكي باشا تشتكي دن بحزارا كارمندين وانا موظف ما مستين وانا وچارنوي سامان شبه بله از بارم افزلال بوج عالی فرمانداری حزب سوریا دموکراتیک داماد هفدیتنه خود داخویا کر امجی تکستکن کو همو کارمندن ریبریا خوسر این سازیادا ای تبلی امبیژن گور چارچوبا حکومت دمکی آنو ی تبلی ببن یعنی کسک ایدور نکبن اجماع مستا بگراج کارمندن امبیژن شارداریا بگراج امبیژن عالی چانده بگراج ده همو سازین ایرو عالی ریبریا خوسر ده کارمند یه جیو خبرن هم ریبرجی و هم کارمند ویناجی یعنی ته ام بیژن جدابون اتنه یعنی بیج ولا اب کارمند بناوی جانا مولو بعمید بیژن اشمر نلازم به آن اشمر نلازم به هر کس یه جیو خبره گور پیوستیا و سازی او سازی چقاسی پیوستا یه جیو خبره باشه ما مسته
به ماموستین زمانی کردی نه ویل نافچین ریوبریا خسر لروجاوی کورسان زمانی فرمی کردی به يعني راستي افجي مجاري نقاشيه يعني هذا تشارشوبا كوميتين كوبري هاتن شكرن حتى بري كيمي صالكي كوميتين من پرورده وك دستيا پرورده وانا كوميتين عالي على قدار جبو چونا شامي گلك جارا هولدان كو اف مناهج ما اف برتوكي ما آلية مناهج داد آلية دبستان هذا حتى اصلا كو بكبه براتيكي دا يعني ولي قبول كرن دا آلية خوي امبيجن قرار دا وقت بريار آن حتى آلية دستوري دا لي راستي بي جانبو نهاجي دبي چارچوبا نهادا دبي چارچوبا كو نها ايرو ديالوج چه دبن سر اصلا حمو آلية با چه آلية لشکری بي چه آلية امنيي بي چه آلية تندرستي بي بشكي آلية پرورديجي ناف دا بي كو گلک مناهج ما امبيجن آلية زمان دا درس كردينا زمان كردية تشتي بيويست بگوتي بگل كرد از باورم يدوان نقاش هذا گلكي درباس ببي يبي نقاشك برانسيب يعني وك مبدا كو ام كاربن ما في خواد آلية پروردي درجي بجه بكن چد آلية دبستان دا بي چد آلية امبيجن جامعات دا بي او ببوري مشان بله پترولا رمیلانه که کنان وید دستی که ده به راستيجي اف خال هي نات يا زلال كيرن از باورم اف چارچوبا نقاشين كوميتين داوستاندن دنا ايكو دابنا هردو اليا و چه الي ريبريا قصدي و چه الي حكومت دمكي اشامي اف مجاري نقاشين يعني از باورم يعني تناس كيرنها ام الي دستوري دا زانن انه چار الين سركه هنا بجن ناوندينا وك آلية خوية مالية آلية خوية تمثيلات دبلوماسية به آلية لشكرية به وآلية طاقة انرجية به دائما اف حمو ولاطة اف جبو هركس يعني نجبو هرين مكتانية لدي ساعت بجم اف مجاري نقاشنا كو تشارشوفا تشارساريكا امبيجن ديمقراطيك دا تشارساريكا غور حمو هم ولاطية سوري اف تشارسار به اي باش به باشه پرسا داوی اوجی پرسکه گلکی گرینگه و کی دری سیمال کا اداره بکه و دست که ده به از بارم افجی هات نقاش کردن سر به مجاره يعني ناش بو دريه سيمالكا شوا كارماندين ريبريا سيمالكا ايجي خو دبن هم ريبري بن هم كارماندي وينابن ل تخمين دكم غور نقاشي كو هاتن كرن مكتبك بلكي بابن آلية دريا دانها درين مكتبك حكومة السورية يعني مكتبك حكومة السورية لسيمالكا هذا نها درين فرمي وتين عسكرين دريه فرمي تين عسكرين مثلا دريه تلكوشر هي درين هالآلية مسلبيني آلية بجن دربيسية هروها الآلية سريكانية وقالك درين إيرو سر سوريا ناسكرين الحمود جهان جوصايا يعني درين جبو بازرگانية كوچن دولتها يكمين شخوا حكومتها نافندي إدارتك لكارمند وكسين نافي نادا يد نافا وي بريدا جملاتي وي جهينا يعني جبو سمال كاش باورم نقاش نولو تشيبونا حتى اصلك كا يتشغن انجامك بيغمان ها ام جلكي عجله نكن مساله لفاتني وداونستاندني واتفاقي وانا دستور دمكيه كونها الو درخستن حيابك قوانين خوجهي اب مشاريع النقاش يعني باورم د شبك وروجه كده د مه كده اخلاص نبي تجربه قالك هنا الدنيا تجربه قال كرجي الجهاني وزان تجربه باشور كردستاني وتجربه فدراليه كردستاني بصاله دريش كر حتاك او حكومه عراقي جهانا اتفاقك بنجهين واساسي اي مجي يعني صاله كده تشمه هذا مسألة معبره ومسألة ارتشي ومسألة امني وما في قال كرد وقالك ما فين إلو جبو سوريا ودستورك بنجهين ديمقراطي تشبه از باورم ايه مجاري وقت بن مجاري زمان بن دبي حبكي جارنا قلتي بينما فرابي يعني هدي كرد بين كردان تنجا يعني كنا كرد بين تنجا راسته بيقومان قال لك اسباس يعني كرمك يعني افا وان شاء الله ام بريم الخيريه باورم وك روج آواجی وگلی کردی روج آوا ام راستیجی ام هیوی که مزنن کو آف سال 2026 و دوی جشن رمضان داد ایرو روجیه یعنی روجی
روجا حمو مسلمان هيا حمو كسين اشتي خوازر شبو اناجي ام مبارك تكن ام سلاف تكن حمو كسيت الايرو بروجيجي وان شاء الله ام بجن وكا الي خويا مسلمات ان شاء الله ام باورن كو 2026 هذا وك روجافا وقالي كوتي كرد روجافا كرد سايدت قشتي سوري دا نتني قالي كرد ايرو روجافا تاني دا قالي كرد الشامل هيا قالك جهاز سوريا الحمايه هيا اللاطقيه هيا قالك ولاطي حتى درعا وهرمين درزيه هنا كرد حموجي هنا الحمو سوريا هنا ام باورن 2026 يروجك صالك خوش به وزنجين به جبو ما قال كرد قالك اسباس مالطاوا كنعان بركات تفسروك انجمن زاغون ساز يا ريفا بريا خسر جباجار رميلاني زور سباس كنعان سپاس باش صاحبي تماشاوان هجا مدوه گرینگی دابو نوچه که رواندنا مالباتا که کوبانی للبنان مالباتا عبدالله حبش کج 7 کسان پیکته برای وی بوبو میوانه ما دوی بولتانه دا قاچاقجیه که او مالبات را دستی گروپا که چکدار کربون لبیروت جبو آزاد کرنا وان چکداران 35,000 دلار خواسته بون ایرو هاتن آزاد کرن جاوی مالبات رونی بل سر خیره به و مالبات عبدالله حبش برای خودان کوبانی مالبات 30,000 دلار امریکی توی زیرن هفجینا عبدالله حبش دابون وان چکداران ایرو بردانو نها لگور نوچه که گهیشت من او مالبات گهیشتی کوبانی وانا ام هاتن حمس برن ام برنا بیرت وادی خالد لو درکه برای ما طلب کرن 15,000 40,000 جارا که 3,000 جارا که 50,000 و جارا که 100,000 ل 3,000 ساکنیا و زیر جنکه برن 20 غرام زیر جنکه برن و 3 تلفون برن و نحس دلاری مرا بو برن چشتک مرا نامو 3 تلفون برن و نحس دلاری مرا بشتک مرا نامو و پیرجی امبرنا گنده کی دور بو غرفه کتیدا بو و غرفه امبر دون مالک الور بو همچین و ماله روزنامه امریکیا نافدار وول ستریت جورنال دنوچه که خود را گهاند که امریکا پلان دکه دو ناوا دو مهین بیده همو سربازین خواه پاجمار وان 1000 کسه جروج اوای کرسان اوج سوریه به تمامی وکشینه روزنامه بیجه پشتی که حکومت نویا سوریه کنترل خواه لسرانسری ولات جیگر کر بریار دایه هبونا خواه سربازی ادی بداوی بینه لگوری نوچه هبونا حسده ده ناوا سازی دولت ده ریل بروی وکشاندن هیزین امریکی خوش کرده طورا مدیایی CBS یا امریکی جی او نوچه لسر زمان بر پرسین امریکی پش راست کرد ده دمین در باسوی امریکا هیزین خواه جه بنگهن استراتژیک این وکا تنف و شداد وکشاند بون برای اوجه وکا ناوند سرکه هف پیمانیان اف دولتی یا لدجی داعشی هاتبونه بکار آنین پنتاگونه هین بفرمی ده درباره وی نوچه ده تشتک نگوتیه خالن سرکه دین امریکا کل سوریه مانه لروجاوای کردستانه نه اون سر گرافیک دبینن یک جوان لباشور روجاوای باجار دیریکه و دناورا دیریکه و قامش لوده او جی خاله سربازی ابناو خراب جیره لرمیلانیه یاد دویم لباکور روجاوای حسکه دناورا حسکه و باجار سرکانی ده او جی خاله عسکری امریکی بناو قصرکه و گریدای باجاروک تلتمره